Gobierno central uksangi nakaham tapharekiwa tarifas eléctricas paillaw nakahil hateña kaukniri markachiri nakaya hilpacha luz khanampi chikanjasipchini hupanakaro hilpacha chani nakapoqeña taki. Palma sola taripa ñutan jamarka irpiri nakaja requisa uñakipa unakampiwa chikancha yapjaraki ukamakipalja pes khañan kachiri markachiri nakaruka tunta wayapa hanaski incha unakampi chikanjasiphatapata. Chukisaka markanki nakaja maip jarekiwa gobernador Urquizo peqinchiriru mapita peqinchoy pajait jañapa inka wasi tuqina janual taunaka utjatapata. Potosí marcaja panificadores tanta luriri marca china nakaja amta jarekiwa tantana chani nakapa hiljateña 0.50 centavos ayukaru kamata katana nakataru machaqal hawina kampi chikanjas ñataki. Chukigo marcaja kamacha apnakani nakaja katunta jarekiwa diputado Rafael Quispe peqinchiriru hanaski ukichawina kampi chikanchitapata kamaraki Felipe Huanca marca chiriru ñankachawina ka uñanchiatapata. Oruro Marcana, alcalde municipal peqinchiriparu taripa ñutoro sariap jatapatja consejo municipal uksangi nakaja amta jarekiwa yaqa peqinchiri uteaña ukamata irna kawina kampi aka Marcana puqañataki. Chuquiago Marcana gobernación uksangi nakampi ukamarki gobierno municipal Jesús de Machaca uksangi nakampeja uteawa parekiupa Machaca convenio intergubernativo sutini akampeja amta parekiwa losqa takinaka uteaña qasa markata Guayamaya markaru ukamaraki Jesús de Machaca markata qasa markaru.